अहानबदा मरुओइब पाव ngasi nongalamdaida singda kadangmanda kuki militant singna nomai kapsinduna attack torokpada khungakpa volunteer ama lekhidre Chief Minister N Birena kadangmanda kuki militant singna nomai kapsinduna khungakpa volunteer ama hatkiba thodokpu yamna kan condemn tawkre chenaba sing fanaba thi humba chathaba hokre Chief Minister N Birena anauba chahi ke khudol oina nupi singi laumi singi sanaroi singi chingmi singi yauna anauba scheme taruk hodokre akoibagi fibam da ahongba kaya lakpana aikhoi masel gi marakta thokaningdaba thodok kaya thoklakpani haina Environment and Forest Minister TS Biswajit na haikre Taram Okjere Housing Nungtilgi Notice Window ki Power Aribumnes Mana Pizare Lamsang SC ki Manung Chanba Lamsang Police Station Konba Mayang Langjingdagi Singdada Khungak Tuna Leiba Volunteer Amakuki Militant Singnangasi Nongalam Daida Nongmai Kap Tharakpada Pandna Leikidre Thodok Adu Kandangban Amadi Singdada Kukiga Thangnana Leiba Maitei Khun Manakta Khungak Tuna Leiringaida Ikang Khanghaudana Nongalam Dai Pung Ahum Makhairum Tarakpada Kuki militant singna nomai round kaya kapsilakpada panduna lekhidabani haire lekhidraba volunteer adu mayang langjingdagi ningombam James chahi kunthra apokpa ningombam Nandeswar kawe mayum makai pandre mahakna harol gi thodang pauche da chahi anirom reporter oirami haire mahaki thawai yawdraba hakchang Jenims ki mokta thamkhibaga loinana thodok adugi matangda kadangban part 2 gi secretary Ilangbam Ongbi Santi na haikibada Irang horakpadagi haunangasi phauba kadangban phayeng singda kautruk senjam sirang na chingba mafam kayada leiriba maira paibi ima event singna tumba chaba khangdana khungaktuna leire maru oina kadangban part 2 da hana 22 Assam Rifles leirambadagi 32 Assam Rifles amade CRPF su leiraba aduga State Force khara su leiriba asida makoina thausadaba mo ulakpadagi Gram Panchayat manga da leiba naha singna khungaknaba Village Force oina sembane Village Force semba asida achoba thodang loramba James ni haike Loinana Sekma AC ki Minister su oiriba haikam dingona ngarang khaktada kambal kuncha khak piramke asukwana leiriba marak asida kuki na khudong chaba laholiba asi pende maramaduna leingak na irang asi athuba matamda loisinbiyo laikidraba James ki asi bahakchang leingak kawari sanatri phoba lauroi haike Aikoi katang banda karang patu sida irang het thong podina ngasi phawda koi yumda nomata tumdri ngasi phawda koi na adum ayuk nungthin namidang supama koi nga ga dum leijabani ngahan makai ayam matamda akoi katang ban patu sida CRPF thambire hoji Assam Rifle han 22 leibedagi amko zo mu hoji henjelaga 32 so mu thambire 32 su leiraba 22 su leiba adagi CRPF su leiraba State Force kram su leiraba simata damu ngasi ngarang makta asuki mating thamo sokko thokdo akoi gi CRPF leiriba State Force Central Force mayam sina ngak pasida koina penjarak tabadagi moina akoi bu thoksa bidabadagi aikoina Gram Panchayat manga gi area sidagi akoi gi angang singa se akoina village gi ngak narbagi dongdam Village Force na akoi semjabani Village Force singa sigi yamna moruiba thokdang buba angang akoi gi sa James ning arang lekidabasi akoi sukimti ngajati akoi gi khungam kadangban gi khungan ngak nabagi tamota ngarang ahing gyarek tuna akoi kano da bunker da moi lairingai da kogi na mathak tagi khang khangok nongalam dagi pung ahum makhai taramdai tarakpagi sidai nomai kapsilakpadagi angang si sokhibani adubu sing mathak ta laibani na akoi na mabu khudam lagdorobai khudong chabda akoi phangkhite ma I asuki mati yam thoki akoi mara pa mayam ka harki adubu isa sing na akoi di kogi na mathak ta mayam lummaga lairabani na akoi na ahing du da amma marak du da akoi na mabu lawbai khudong chabla lekite adubu upai tabadagi akoi chataba yade sirasu sanga juna angang si akoi laksona ba mayam angang singa loina kajabani sarkar na di haibi ba hauji akoi la leitre irang ne me na akoi na hai kadai tu no irang ne mi se kadang mar inang na khaba impan west ke hek inang na pasida makoina Assam Rifle thambide 22 leibadagi 22 na kano to mga mangam de na Assam 32 mung thambi 32 su leiraba 22 su leiraba adagi CRPF mayam amma su leirga kari gi damuta kadang mar inang na pa jaga sida kamai to kadang partu gi bangar sida moina nomai kaphalak panoba sida makoina yengo leiri kari gi na akoi asuki matik pende nungalam dai haitare
अखोई मखोल मताई बुंग मखाई साद अखोई मखोल मदि तारे मसे अखोई अंगांग गै अखोई चसिरा न अखोई फोर मथा बदम तौनी इसा सिंग मयाम दि मखोंग दो पाले हाई को खोंग दो पाल बबु कमाना तौदोनो दु अखोई मयाम दि चलाजी मखोंग दो पाल गदि सिंग मयाय न अखोई खलग इमा होसि लैयब को अदि मतंग दा ngahal ga laitre na harak bani laite hadi karmai tawbono dudi haidna tawre uji kuki ne tawri bacha akhoi chaya ningde chola bani na iram dam isai su sing laiba ki damakta nga ko khun nga ko ta ba su de dama moina ojal ga kuki ne tawri khoi pam jadre sir lai bacha akhoi jam me lama khoi me lama ma ya pon ma taw de ga khoi asi ba tan de badi lokse jagiro ai harak ma si sidang khaji कुकी मिलिटेंट सिंह ngasi nongalamdaida kadangban nongmai kapsin duna mitei khunja am hatkiba thodok bo chief minister n birena akan mamong da condemn tawkre thodok adu chenaba amata lemna tharoi makoi bu phanaba combing operation chathaba haure loinana christmas amasung new year gi matam sida violence ki thabak thadok piyo negotiating table da laktuna wari sanaduna tangdu leitaba amade mahausa gi punsida hanjinaba hodaminasi haina appeal tawkre वाफम चीफ मिनिस्टर की बंगलोदा पांथोखिबा तोंगान तोंगान बाय स्कीम तरुक की चीफ मिनिस्टर्स नोंथोमम बिरेन्सना हौदोकपगी थौरमदा फोंदोखिबने ngasi हौदोखिबे स्कीम सिंग अदुदे चीफ मिनिस्टर्स इमा नोंथांगलेमा याय फतेंगबांग स्कीम चीफ मिनिस्टर्स स्पोर्ट पर्सन लाइवलीहुड स्पोर्ट्स स्कीम चीफ मिनिस्टर्स फार्मर लाइवलीहुड सपोर्ट स्कीम चीफ मिनिस्टर्स खुंगंग अमा सानबुंग अमा स्कीम रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल लाइब्रेरीज विद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अमरी कॉलेज फगरहंची मिशन स्कीम सिंगने स्कीम हौदोकपगे थरम अदुदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नोंथोमम बिरेन नाउरिया पाखंग लाकपा एसी की एमएलए सोराइसम केबी पावर मिनिस्टर थोंगाम बिस्वजित माउस मिनिस्टर युमनाम खेमचान यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट मिनिस्टर कोंथोजम गोविंदास हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजन सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हाइखाम दिंगो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कासिम बासुम पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर लैसांग थेम सुसिंद्रो थांगमैबन एससी की एमएलए खुमुकजम जॉय किशन कुंभी एससी की एमएलए सनासम प्रेमचंद्र मोइरांग एससी की एमएलए थोंगाम शांति अमदे लमला एससी की एमएलए खोंगबांताबम इबोम चासु थरम अदुदा सरुगियाखे चीफ मिनिस्टर बिरेन हाई मणिपुर हौखिबा मे अहुमदगी हौदुना थोक्लिबि इरांग असिना मरम ओइदुना युम कई मईना तुमना चाख्रबा इमुंग सिंगदा लेंगाकना इमुंग अमममदा लुपा लाख अमा पीगनी हाइना लाउथोखिबा अदो लाखलिबा चाही लिसिंग अनि कुनमरी गी जनवरी थादगी पीबा हौरगने ngasi launch tawriba scheme taruk asi lagliba January thadagi thabak oina paikhatpa hauragani loinana National Food Security Act NFSA gi makhada household singda hana phanglamba cheng adu makhata na chahi manga ama muk sangthana phanglagani haina su CM Birena phongdokhe These evil elements trying to disrupt the peace in the state, both Hill and the Valley civil society organization, government machineries, the all Imam, Maira Paibis or youths, volunteers are trying to get and restore peace in the state of Manipur, both Hill and the Valley. But unfortunately, today's incident in Skandangban is highly condemnable, and we will not spare. And combing will be carry on till the culprit is arrested, and the nearest villages also has asked to comb all the area. And I appeal once again with the coming of the New Year's, and this is running the Christmas. Please let us leave violence. Let us come to the negotiating table and let us start dialogue. And let us try to restore peace and normalcy in the state of Manipur. And the key is that chief ministers, farmers, livelihood support scheme. Masida da koi anaktagi dum haurai farmers ki group torkana koi pot hadaba even drilling machines, machineries, tool bauba masida da koi support torkana masi koi masi planning department ki makhada laigani adu horticulture and agriculture ki area dagi lakpa gap mayam se marumang tada patam sana phange phangde mayam nena ki ye number kone de adugumba lehendana ba haitare se minister farmers livelihood schemes mashi simai koi handaki anoba sahi lakpa loina masi koi
extra when I launch the government given absolutely Nakalamromde scheme lauthokpagi thorom adugi manung channa Lamphel leiba Directorate of Health Services Manipur gi chahi khuding gi puthokpa calendar amadi diary fombagi thorom amasu pangthokhe. Directorate of Environment and Climate Change Government of Manipur gi lakadoriba chahi kun ngakpigani chahi lising ani kunmari gi calendar ngasi Forest and Climate Change Minister Thongam Biswajit na haunabi matung ina phongkre. Calendar fombagi thorom aduga mari leinina Forest and Climate Change ki Minister Thongam Biswajit na hai Manipur leiriba tongan ba department khuding maki magi oiba tongan ba activity leijai matau asigumna Environment and Climate Change ki sub masagi oiba thodang kaya aman leire malem gi miam da matau karamna mahausa gi khal kai handana thamgani haibase mipum khuding makta khangan ba mathau tai Manipur da mamang da leiramba mahausa gi phibam nongma gi kaitharakpa ase kannaba hodaba haibase aikoi punamaki achauba thodang amane Manipur gi akoibagi phibam da ahongba kaya lakpana aikoi masel gi marak thokaningdaba thodok kaya thoglakpane masida miyamna akoibagi phibam bu ningthina ngak senduna mahausa gum nungsi chanaba lamdam amal lakadurba chahi asidagi ohelasi hainasu phongdokhe लेरिबा कैलेंडर्स दा कोई पिजरके मसैदा तोन ब जनवरी दगिना दिसंबर भाव की लेरिबा कैलेंडर इयर दा मागी एक्टिविटीज सी लई समना हरका नै अमनी पंजगे जनवरी दा हायरसी कोई लेरिबा कंगला की फजबा होलीने सी माय कोइन उल्ले उत्पस द करी ता वी हैव द कोइन लेरिबा पो द वैल्यू एडिशन जदुगा फेब्रुआरी दा लेरिबा पोसिना अखोई की पायलट साइट ओइना कोइन लेरिबा क्लाइमेट रेसिलिएंट वाटर सिक्योरिटी कोई लेरिबा Spring revival haibudi akoi hanagi mamangai degi leramba akoi spring source haibasi akoi loi mangthare hujiti ado spring source na mangbu matamda akoi leriba rain water harvesting gi system jingsi loi namak environmental global warming lakpa matamda uwa kakhetpa nung kothokpa sina maram mor kan loi mangai ibo po singje kamai tawdana akoi na revive tawdage haidana akoi na pilot project oina akoi na paikhale har kanda mafam dil nung kari khajan ba lehen ba do uwa catchment area se akoi na सेमे हारकान स्प्रिंग सोर्स तो अमु नौना लेहनबगी पोट एक्टिविटीज तो मसैदा अखोइना उत्पदुनी अखोइना हाइजेनिंग जे अखोइगी लोइबा खंगदब नतेबा अरो डेट सिंग सुम नोंगमगी सुम कावरप नोंगमगी सुम कावरप जिन मरम डेट कावगदगी अखोइगी आउट ऑफ द अखोइगी साइड ओरकान आउट ऑफ माइंड न लय है अखोइना उरक्तब कांदा मी सिंग वाइंड की वाखन दै सुलोइ कावबसे मसि नौना हेना निंजंग कांदा कनागुंबा अखोइ मी खुदिमंग नत्रगसु हारिबा नुमिचिंग से निंजंगदी अखोइगी लरिबा मालेमजिगी ओइना अखोइ मणिपुरगी ओइना करिगुंबा खरा तौरप मी तराना तौरागसु इनिशिएटिव लौरकनबगी अखोइना निंजंगनबगी दमक अखोइ कैलेंडर्स द पेज 2 से यामना मरु ओइना अखोइना हापसरगा अखोइ फोंजबनी इरमदम असि कनबा थौदांग लौबदा कासार अमदी अतोपा मफमदा खुंदारिबा मैते सिंगनसु अचौबा थौदांग याबगा लोइनना अंगम बतेंगबांग पांगलकली हाइना अथौबा सिंगी लिगलम थिबलुप मणिपुर ALTLM गी एडवाइजर लाइमेम शांतिना फोंदोखरे लमदमस्ता थोकबे इरांग असिना मरम ओइरगा मरल मथुम मैन तुमना चाकपदा यावख्रबा मियोय सिंगी खुमल लंपाक युद हॉस्टल दा बीजेपी की मीटिंग मखादा हांगलिबा मिरोन बी सिंगी रिलीफ कैम्प दा यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन कासार असमना अथौबा सिंगी लिगलम थिबल लुप की खुथांगदा पिरकपा ngamjaba set chanaba phirol sing khusinabagi thoramga mari leinana wafam asi laimem santina phongdokhibane relief camp adda miron bi punna chama humpu mathoi leirakibagi manungda miron bi chama nifuna hauzik phobada soida ngamdana angang nupi macha amade nupa masa punna chama nifu unakhre tengbang pibagi thoram adda loop ki president nando tekjam ट्रेजर थोंगम दरा अमदी रिलीफ कैम्प अदुगी इंचार्ज सु ओइरिबा बीजेपी ओबीसी मोर्चा की स्टेट प्रेसिडेंट आरके नोंगजेन खोंबसु सरुकियाखे लाइमेम शांतिना हाई ममा ओबी सिंह रिलीफ कैम्प अस्ता अंगांग उनरे हाइबगी वाखन पिक्थरोइदबने रिलीफ कैम्प अस्ता पोगलिबा अंगांग सिंह मालेम द मियामना सखंगबा मियोय अमा ओइनबा होनसी हाइके अचौबा सिमुलम पोरागा पांगबा याबा अहाम मोगी मियंगची फ्रंट लाइन ले वॉलंटियर सिंह मियंग थमी फ्रंट लाइन ले वॉलंटियर सिंह सिदा पांगबा याबा पीबा याबा तौबा याबा मयामा थमबिरमे अदुगे मतुंगा केम द लेबा रिप केम द लेबा तोमा तोमा रिप केम ले सिंह द मोगी चंगबा याबा पोटे सिंह पी अदु ngasi da mu hariba posi yamu tharapani adubo akhoi uromba yai leiba posi yana kano to da boina अदु कसाई बाइजा सिंह अदे कसार लेनिबा
इमाई बेसिंग हाई मणिपुर वार मोई कपी मणिपुर नुआई मोई नुआई अदु मणिपुर से अखोई पोनफम नमदा लाइ लेबाने नखोई पुनो फाउगी अदुगा अमुचु मणिपुर थोइ इरांग जिदा अखोई यौगेनिंग बने लंबी थोंगी मरम चिन मरम बरगा अखोई चटपे याबे पुरोदा फंग अदुबो अखोई की योंगमदा साजरीबा मानदब लंजा मयान पुंजलका सारीबा ममन यावदबा फीजे बसिना अपुनबा सकता मोगोरगा फी मोगोरे इबिचे सुमा दोदना अखोई वखलोनजे सी इमाई बेजिंग थंबियो इचासिन थंबियो अमरि मसिना तुंगी जाति से यम्बी ओरकदबा अंगांसिंग ओन जनबिरगा कसागी पाइचासिंग कसागी माइ बेसिंग दोना सोंगी फोंग इचासिंग दो नोयों जबनी है वखन दिन नुआई जबदो खौजेगे खुंती तेंगबांग पीबा अदुगा मरी लेनना अथौबा सिंगी लिगलम थीबा लुप के प्रेसिडेंट नंदो टेक्चमना फोंदोरकपदा कसारदा खुंदारिबा इचिन इनाव अमदी अहल लमन सिंगना ngamjaba खरा पिरकलिबा चमलबा फी सिंग असे रिलीफ कैम्प अस्ते लेरिबा पिकलिबा अंगांग सिंग असि चाउनबा योकपदा ममा ओइबि सिंगना नावकोनबदा सिजिनदुना सकनाइबा मी ओइनबा होनसे कसार लमदम असि चाही तरे खुंताकपा मतमदगी हौरगा इनिंगथौबगे चंद्रा अमदे इनिंगथौ चराई खोंबना लेइदुना लेंग ओंदबि पाट इसितुना लानमी तेंगोल सेमदुना अवाबु निंगथि तुरेल वांगमा फावबा ताकथोखिबने मरम असिना रिलीफ कैम्प अस्ता पोगलिबा अंगांग सिंग असि इरमदम असि ngakpada thodang yaba ngamnabage damak thona lingjen amaga loinana sema mathau tai haike सिगुम्बा रिलीफ कैम्प असिदा सोय कोना करिबा खुदोन फोन ngamjaba खरतम पीबा चुमिना हाइबसि यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन साबो ताने जरगा बोइना पिरेबा पोचिंगसि अखोइ मफम असिदा आदे आइबि नाउ नोंदेन मसा मखिसु हाइबा संस्था दुगा कोइ पुन्ना पुसन गजदना अखोइ तोना बदुदा ए अदुदी अदुदा पिजिरो हाइबि अखोइ मफम असिदा लाइरिबा इचनिसेसि करिबा याबा यामदबा अखोइ अवाना तारबा मतमदा बाबु ममना पोपा अमना ममाना मपाना अगम मतें खरा पीबदुगी फाक्ता अखोइ मदुदा लाक्सबनी अतो पोरिबा पोचिंतिना मतिक चारे मसिना अखोइ लेबिरिबा इचनिसेसि अदुगा ngasibi angamu nagadoriba isasing isanching gi maduda matik sare ni bijabana chate tasenga sida hangiba sida gi tholakadoriba angangsing kina akoni tungi jati gi akoni yumbi oigadoribani akoni jati sin akoi kadgadoribani aduna asangi maibe sina thamoi senga birakba asangi maitei sina thamoi senga birakba phi mata kharachina akoni isasing ba nawombi dana nawpon bi dana mi oinaba योकपदा दायित्व मचा तंगोसु लखनबा ngamnanabagi pandamda koi laksabani तेंगबांग पीबगी थरम अदुगा मरी लेनना रिलीफ कैम्प अदुगी इंचार्ज ओइरिबा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट आरके नोंजंग खोंबन हाय हौजिक लमदमस्ते थोगलिबि इरांग असिन मरम ओइरगा लैफम लेतबदगी रिलीफ कैम्प सिंगदा चंगजफम लौदुना लेरिबा मिरोलबी ममा सिंगिदमक सफनबा बीजेपी की मिरेंग मखादा हांगदोकपने ngasi यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन कसार असमना अथौब सिंगी लिगलम थिबल लुप की खुथांगदा अंगंबा फिरोल खरा तेंगबांग पीबी पिरकपगिदमक थगतपसु फोंदोखे मणिपुर खुंदारिबा कंगलुप सिंह असि मसिंग यामजदबा कंगलुप सिंहबु नमथबगी चनबी अमल लागले मरम असिना मैतै एखोइसु मी यामनबा चाबोक मसिंग हेंगतनबा मथौ ताई हाइके इरेबा मणिपुर सिबु मखोगी मरम ओंथोकनी अमसुम मखोगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीगदबनी हाइबन सिंबा अहेनबा वाकम मयाम तालकदगी ngasi मेगी तारीख अहुमदगी ngasi लांजेनदना लांकाइनदना कांगपुंग साइदना लेरे एकोइ मफम सिदा पुल्ले ngasi मखोइना मपानदगी संगपा का हेनबा मियोइ सिंगसिना हेन थबक तौरी हेन खलिदा मियोइ सिंगसिना नोमै कापसन बिबिदगी नत्रो इसेसल मयाम सिना ngasi लांजेनदना मफम सिदा लेरि बिसे मफम सिदा लई नुंगाइ हेदुना लेबदि अमत नतेबो अवाबा पुनमक्तो खरद ओरिसु पोकपा याननबा हाइदुना लाक्पिरिबनी बीजेपी ने खंजरीबसु अदुनी अखोइना मरम चादब लांसिन मरम ओइरे हरगा अखोइ तुंगी जाति की जुंदरेल ओइगदोरिबा इसेसल मयाम सिंगसिना मखोइना पोकदोरिबा मसा मसु सिंगसे किथुक किरम तौदुना असागी अकी तुजुंगदुना लहेनबा यारोय मखोइगी ओइबा तोगांबा रिलीफ कैम्प अमा सेमदुना मखोइगी अकी तुजुंग पोनची अंगांग सिंगसे ममित मोबाइल पांगनची अदुगा लैबा की तुंगी अचौबा चंचंग लाउबा कथोप ngamba masagi maromdom taki khandaba mioi sing oirasanu haidana madugi pandamda ekoina relief camp set tawpa
यूनाको स्कूल सिंधना थासी कुंतरेतगी नुमित मरीनी चुपना चथरक्लिबा विंटर एक्टिविटी कैंप लोइसिनबगी थरम ngasi यूनाको स्कूल खोंगमनगी कैंपस ता पांगथोखरे थरम अदुदा कैंप अस्त सरुक याखिबा अंगांग सिंगदसु सर्टिफिकेट सिंग खुसिनखे फ्री विंटर एक्टिविटी कैंप मनुंग अदुदा सोशल स्किल्स स्टोरी टेलिंग वोकेबुलरी स्किल फाइन मोटर स्किल न चिंगबा कया चाही नौरिबा माहिरे सिंगदा तकपी तंबीखे केम असि पांगथोकपग मरी लेना सरुक याबा लाखिबा माहिरे सिंगी ममा मपा सिंगनसो असिगुंबा थोरांग अमा यूनाको स्कूल ना पाइखलकपगिदमक अपेनबा फोंदोखे अहांगबा मतम ओइना लेरिंगै मनुंगदा चाही नौरिबा माहिरे सिंगबु नुंगाइबा मौंग अमदा तकपी तंबीदुना मखोइगी वखल लौसिंग पीबदा मतेंग कया ओहेली हाइनसु फोंदोखे Testing or painting or like some skill developing activities कर तो विशेष याम नुंगाई जो कि मोइना तौरी बसीदा इचा से कराई भोगवा हौसिकी और बस टेस्ट दा मारे कई तो बंगम दोरी दगी करी करी माना खंजरगे first and foremost thing ऐना मोइदा खंगसे हलाका नन नुंगाई ब्राना हंगे I would ask that how was the class or how was the activity नुंगाई तो and he is happy about it for my child but others की तो same अदु ओरंगनी खंजे लमदमस्त लैरिबा लाइरबा सिंगी अना लयेंगदा PMJAY अमदी चीफ मिनिस्टर की हक्सल की तेंगबांगी कार्ड पाइबा मियोय सिंगदा लेमना लयेंगदुना पेशेंट चनी की मथकता खु अमदी ख्वांग ट्रांसप्लांट तौखरे मखोय की मनुंगदा कोदम पोकपी लमखाइदगी वाइखोम निंगतेम जावसु अमने हाइना जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जेनिम्स की डायरेक्टर डॉक्टर एल देबेना फोंदोखरे ngarang porompat leiba जेनिम्स की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ता नी अमदी हिप ट्रांसप्लांट माई पाक न पांगथोखिबा निंगथेम जाव यावना युमगी मियोय सिंग अमदी ट्रांसप्लांट तौबदा अचौबा थौदंग लौखिबा डॉक्टर सिंग उनबा अदुदा डॉक्टर देबेना फोंदोखिबने डॉक्टर देबेना हाई कुमजा लिसिंग अनि तरा तरेतगी हौदुना स्टेट अस्ता अहानबोइना हॉस्पिटल असिदा नी ट्रांसप्लांट तौखे ngasi phobada hospital asida mioi chani gi mathakta ni amadi hip transplant tawkhre center amadi state lengak na miam gi damak sem kiba health card ki kanaba sing miam da mapung phana phangalle health card sing asigi mateng na layeng bada sel changhande hospital asina miam gi ana layeng da piriba kanaba sing miam na lobiyo amarom da layeng ba matam da doctor amadi patient party gi marakta pau phauna ba wat padage nungaitaba thodok sing adumak thokta nate डॉक्टर की माइकईदगी खंगना तौगे यावना अरानब थबक सिंग तौखिबा दि लेते हाइखिबग लोइनना हॉस्पिटल असिदा ngasiदगी मसागी चाही निफुरोम सुरबे सिंगजमई माइबम लेकाई बोरोय मखोंगदगी थबातोन कौबी मियोय अमसु नी ट्रांसप्लांट पांगथोकनबा लयेंगबा हौरगने महाग असी अतोप हॉस्पिटल दगी स्टेट अस्त लयेंगबा ngamlaroy मपाल लमद चतनबा खंगल लखरबा मियोयनी हाइखे सिगी प्रोसीजर से ए इसाना सु यामना थावै यौजबा हाइबा तारे अैगी डिपार्टमेंट नत्रगसु अदुबु अखोय पुन्ना थबक तौमिनबनिना हजिक फाव अखोयना नी रिप्लेसमेंट की तौगिबा इचम चंबा मखल लोइनमक सुना पंजरबदा 200 की मथकता तौजखरे अदुबु ngasi अखोयना तांग कुनलुमदोइदा कै कोदोंबोपकी ओजा से तौरिबा मखल असिदी याम रेयर ओइबा हाइबा तारे इनों नोंना ऑपरेशन तौबसिबुदी कोइगी हंजिन हंजिना अखोयना रिवीजन ओइना तौबसिना हेना लुबे हेलेबा कॉम्प्लिकेटेड सुमाय तौदना अखोयना मणिपुरदा लाइबा अनाबा खुदिंगमक दरकार लेरगदी कोइ सिदी गवर्नमेंट की हॉस्पिटल ओइबनिना चीफ मिनिस्टर अमसुंग मेडिकल मंत्री की मियेंग मखादा तौजबनिना अखोय यारिंगदे सिगी कानबसे अखोय पब्लिक ते यौनो होनजै ngasi ojana tawkiba asisu ojana ju panbikre akhoi masaida akhoi gi scheme ani khak lei PMJY ba haiba mamne regi chief minister gi hakseng gi tengbang haiba mane smai tawdana either or ani ji manungda ama khaleraga patient na isa chupu kuthok tabida akhoi na masi tawjarpa procedure ni पाउमी सिंह उनाबादुदा पेशेंट ओइरिबा कोदोम पोकपी लमखाइदगी वाइखोम निंगथेम जाउना हाई जेनिम्स त लाक्ट्रिङै ममांगदा मपालमद चतुना सेल कया चंगना लयेंगलुरे कुमजा लिसिंगनी मपंदा अहानबो ओइना सर्जरी तौदुना योद हापखे अहानबा सर्जरी तौखिबगी मतम लोइरक्तुना अनिरक सुबा सर्जरी तौनबगी मतम लाकपदा खुदोंचादब कया मयोकनखे अदुबो अवाब पोलुम सिंह जेनिम्स ना थांगथबिरे स्टेट अस्त जेनिम्स लेरंबा असिमक अखोय खुदिंगमक्की चाउथोकचनिंगाइनी हाइखे अना खबर थेंगनजगी खर लेगो कोई डॉक्टर अंगम्बा डॉक्टर अंगम्बसना चही हुंद्रामुक सुबी नुपी अमा इम्प्लांट तौगे अमा याउगी मदु तौबदा अना डॉक्टर अंगम्बसे कनानोना सिरपुने सा अदा पैसा नुंसागी प्रॉब्लम जो सम लेरे हदक था मंगा मुकी ममांग सेदा अइसे कन्ना थिए अदुदे याम नकना फंगे
सिदा लागाकामदना मदुगी अवाब खुदिमकसे जेनिम्स तक आई कोक्थोक थांगदिबा हाइता बोन कैंसर नारदी कैंसर दुना हेंगलक्त्रिङैदा एम्पुटेशन नाइना खु मथक्ता मखादा दुना कागा नारिबा पोत लौथोअमे अदुबु हुजुकु चौखलपगी मतुंग इन्ना एडवांसमेंट तुगी मतुंग इन्ना हुजुकी अदुई मतमसिदा पाबुंगसिना टाटा मेमोरियल दा चटलगा हुजुकी एम्पुटेशन के कासे तौदबिदा खुसे कनबा याननाबा लैरिबा खुसिदा लैरिबा ngसागी ट्यूमर कैंसर सेल से लोइना लौथोगा अदुई महुतसिदा ngसागी नी से इम्प्लांट तौरकने प्रोस्टेसिस अमना अदुदा हापदो प्रोस्टेसिस सिदी सरू से तंखाय अमा लौथोख्रबनिना अदुगी प्रोस्टेसिस से तोंगाना कस्टम मेड मी अममंगी तोंगाना बाइन तौरा साबा प्रोस्टेसिस ने पाउगी मरक थतना अतेन ब्रेक अमतंग लोमिनसे The pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education. Diabetes ko loina the hingliba sing thama gi manungda control to bangamle. Urea creatinine wangbasu thama gi manungda hantaba ngamle. Khong hamba nungaite basu numit mangani gi manungda fahan bangamle. Pile saibadi nungsang nabasu chama da chama fahan bangamle. Cholesterol wangba numit kunida normal oy bangamle. BP wangbasu thama gi manungda normal oy bangamle. Fatty liver oy basu thama gi manungda fagat han bangamle. Pumnamak natural oy ba hidak makhalna laing jabani. Hakchang da sokadaba side effect amata laite. Makhata na hidak chaba gi mathau su tararoi. Hena kupa parol gi damak ngasimak Langson Birau Diabetes Hospital Soibam Leikai Ayangpali Road opposite Karkinos Jennings Hospital Porompat Imphal East near Punjab National Bank. Matam sana luhong ba haibase adongi punsida mangjariba manglan adu mangphauna na bahot na ba amadi imung manungi pandam adu phangna na bahot na bada achoba mateng oigadoribani aduna matam sana luhong biu luhong bagi damak wabi ganu mateng pangjage mateng pangjanabagi damak leijare boisa kokjet decoration khetri bengun mayai lekai Imphal East apamba mawungi borgi koket yachari ahomba mamalda dress waibi ba amadi leibagi kudongsa ba punamak phangbigani Langson Birau boisa kokjet decoration khetri bengun mayai lekai Imphal East asida sunatana luhong khongdung bagi makeup photography amadi videography camera ahomba mamalda stage decoration singba punamak ahongba mamalda phangbigani Langson Birau boisa kokjet decoration khetri bengun mayai lekai phone number 9362323252 amadi 9863842557 boisa kokjet decoration khetri bengun mayai ब्रेक में तराम उचरी मखता पाव पीजरे इम्फाल ईस्ट की खमेलोक मनाक्ता खुंद्राकपम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चन्ना सिंखोंग चिंगियादा खुंदारिबा नोंसुम खुलंगागलिबा विलेज वॉलंटियर्स सिंगदंग असे सीशियन फोरम पीस कमिटी ना अंगम बचाना थकनबा पोलम सिंग मतंग पांखरे पनबे याबदी नोंसुम खुल असी कुकी सिंगना इतततना की हनबगी थोंग कया चथरिबा मिसिंग यामजदबा मितै खुल अमने असिगुम खुल अमबो ngak सेलिबा विलेज वॉलंटियर्स सिंगी थौना लिंगजेल अदुबो इकाय खुमनबा उटपगा लोइनना हेना मपांगल हापगी पांदमदा ngase सीशियन फोरम पीस कमिटी ना साना थकनबा पोलम सिंग अदु मतंग पांखिबने निंगसिंग बे याय लमदम असिदगी तोखाइबा एडमिनिस्ट्रेशन अमा फगलगा लौगनी हाइना मिफत्ता कुकी सिंगना मे अहुमदगी हौरखिबा लाल असिना अवाबा ताहल्लबा लमदम असिगी चिंखोंग चिंगियादा खुंदारिबा मैतै सिंगदा सीशियन फोरम पीस कमिटी ना हौकिबा मे 15 दगी हौना अंगंबा सेल अमसुंग चाना थकनबा पोलम सिंग मतंग पांगदुना लाक्लिबने सीशियन फोरम पीस कमिटी ना मतंग पांगजबा असिदा सीशियन फोरम लिसिंग मचमापन मरफुतरा तरुक लिसिंग मचमापन मरफुतरा निपान बेस की मणिपुर की मपालदा थबक तौदुना लेरिबा पुक्चल चावरबा सीशियन फोरम सिंगी माइकैदगिसु अंगम मतेंग कया कमिटी दे पांगदुना लाक्लिबने फिक्शन एंड पोइट्री क्लब मणिपुर की प्रेसिडेंट ओइना थौपुरिबा बुधिचंद्र हाइसनामबगी वारी मचागी लाइरेक इरानियाइदा अमसुंग क्लब असिगे हौजिक वाइस प्रेसिडेंट ओइना थौपुरिबा थौदाम नेत्रजित सिंह की सैरेंगी लाइरेक चिंगनुंगी सना लोकतगी ngasi जैन मणिपुर डांस एकेडमी इम्फाल की ऑडिटोरियम दा हौनबी मतुंग इना फोंख्रे
Fiction and Poetry Club Manipur na sinduna pangthokiba lyric phongbugi tharam aduda Manipuri Language Advisory Board Sahitya Academy New Delhi gi convener Professor Rajen Toijambana athoiba mithung School of Humanities Manipur University gi hanagi dean Professor Nahakpam Arunana Tharmapu Imphal College gi hanagi principal Dr. Moirangtem Priyobarta Singh amade Manipuri Department Manipuri University gi associate professor Dr. Wahengbam Kumari Chanuna akhanaba mithung sing oina sarukya ke Iraniyaida Mingthonba wari machagi lyric asi Budhi Chandra Haisnambagi ahum suba wari machagi lyric ne aiba asi kumja lisingani tara nipanda Sahitya Academy New Delhi na piba Sahitya Academy manasu phangkraba Manipur gi masak nairaba fiction writer amane Jingnungi Sara Loktagi Mingthonba Saireng lyric asina Thaudam Netrajit Singhi taruk suba Saireng lyric ne aiba asi ing kumja lisingani tarukta Bharatiya Basa Parishad Kolkata na piba Yuwa Purusakar amasung ing lisingani tarada Sanskriti Pratishthan New Delhi na piba Sanskriti Award yauna manakaya phangkraba saireng iba kabi amane Manipuri ai basidi masa masa na pocket ki pasha puthok charaga hona charaga ya mala ek se phong na nga ni ni English kita khak nami ga ta so wa ba ma ai ko la ni mar sida bu chiti ni ni puna namna honar ko sidi da ai basim ti aso ba sen thu ko sama ma di ai ko ai Manipur ki saita na sairi masak se na sanction lakpa ngamna bani aduna hojik se Manipur da natana prithvi gi mafam ke ada number 1 gi janafam ngak to isalakpa number 2 gi janafam se leisalakta ba aduna ai koi iriba kabi ai koi su sathi na struggle ama drakar lai aduna Manipur samaj su thadok pa yade Manipur ki saita gi khorilon gi lambi ase universal truth haiba miyo gi nusibada saita gi yumpham ase tholakpa drakar lai Aroibada maru oiba paw mohana pizare ngasi nongalamdaida singda kadangbanda kuki militant singna nomai kapsinduna attack torakpada khun ngakpa volunteer aman laikhidre Chief Minister N. Birena Kadangbanda kuki militant singna nomai kapsinduna khun ngakpa volunteer ama hatkiba thodokpo yamna kana condemn tawkhre chenaba sing fanaba thi humba chathaba hawkhre Chief Minister N. Birena anauba chahi gi khudol oina nupi singi laumi singi sanaroi singi chingmi singi yauna anauba scheme taruk hawdokkhre Akoibegi fibam da ahongba kaya lakpana aikhoi masel gi marakta thokaningdaba thodok kaya thoklakpani haina Environment and Forest Minister T.S. Biswajit na haikre Hozike onedi matang asida North East Window na pizaba pawloi sinjare makha taba pawgidamak pung 5 gi English News Meeting tabiyo